Thumha toite kan nei lo ka nge kan ram politics chungchanga hian soitur tam tak omma se thon thu chiar kar la ka mi thu soile thu zia ronda ba khi chu tundin hmuna chuan thil danga thu le hla lo nei ve hi he chanela hi chuan ka du lem lowa tin meichhia kan ni ba ka he channel hi thon thu chiar na ni shim shima ahun lai te ni bokati in subscriber nei belnan le viewer tam ve deu nan politics lam ka handa chho veri ani a da veri zel po katuma ngai thlapei lo tan ni lowin a pei te tan chawani e nangma zia chiar ve mai ta che min ti te thon thu ba khi chu thil dang da su min ti te an oma wangin kan soifia le lokani nimin October nili khan MNF chuan kumin sangni somni pathum Mizoram general election an candidate officially nan puang ta a an puan ma chia October ni thuma David sai lo kam chuak karon chiar dona an puan zo hlima tong kam ni khatleka a Facebook status update kan chiar nga lang Rina out mangaya in David sai lo 3rd October 2023 Chalfil bial MNF candidate tur chu puan ma ina chiang ta a pokelal mangaya mual pui veng chu ding don purina phum bawani Assembly Speaker le Chalfil bial tu ni bok pulal rin liana sai lo chu kading to lo mayange ati po ni lovin MNF candidate atanga payani ta a soito thin angin tramli la ya zona MLA king to tan chuan ana ve hle ang Purina hian kumsang ni som pariat kum top lam khan Congress Party MLA ni na atangin ban na the luta hemi trum hian party mi then khat ba ka shwai tu te pu van lal zoma pu ke sang thwama pu lal ruat ki ma pu ar lal zir liana te nan troi o mani ti chuan MNF latin ngai reng lo na bial Chalfil pe kani a maktakin vote sang khat chuang orin ZPM candidate purwal hleya khan ni ani cabinet tura som he thu hi rile thin a chiang tu te soidan chuan pularin liana sai lo le pu arlal zir liana ten MNF an zom don khan cabinet minister an be sei ve a khati laya puzoram thanga chen na ram hlun venga MNF high official ne nanin bia a heta telve MNF right to lok te po hi ming mera tar lan theyan ni pozira chu cabinet da mai theyani thule purina chu a har sat deu tur thuan soya purina chu chuak ngala ina a hoding ngal reilo te a ina meeting a tel mi pani in an lu chwa zui zata pu berin cabinet minister ani arem ti tak thuan shilani ome chutiang in rem na nen chuan Chalfil biala cabinet minister tur campaign in a campaign zui tamia mia atling zui ma se tu na CM hian speaker ada zui ta a anung zui tu te po an hoi hai via winan soi anu ma atir lam kha chuan cabinet meeting a po CM hian a som ve zak thin ni inan soya sarkar kal rei tak dewa khan ngai saka hlo zui lo viawa tlang takin soila namrun lam hian an mu MNF hlei theilo ni berina lang speaker ani chung hian Mizoram thil thleng kha tak MLA atanga in ban na disqualification a thlenga serchi bial tu ZPM CM candidate chu a ZPM lutuk ti in hek tu MLA som pahni an oma speaker hian a ban zui ani he in ban na hian soi thui tur ria an om purina hi pudu abana ni ma zan hian amu theilowa amit tu yatla tla hial ni in ama nai tak pakhat chuan a soi ma se achunga om nui ver thin thu zomin re takina ban ta ni ome purina hi abiala civil works om ve newa po athu lo chho so thle inan soya lalbure tilovin abial cheina lama apa chhevia winan soi boka hei wang hian bial fan tam lova atlak zui tamai mai ni inan soi
chuti lain kumsang ni som pariat in thlan affidavit a minglan na nimia lo Peter Titlang Republic Venga Hall Indoor Stadium opposite Ramzau tak chu pahos omdon khan aming chuan nakalin aram alo nita a pahos sum nuaiza somli chuang adong heiba ka hian ngai zol kong siam na a contractor hne na tangin nuaiza alak sakti borwa ka ri hata nui kar chungin assembly house atanga opposition MLA chuak taute abai bai liam bok assembly secretariat hnala ka chuan awawang le officer lian hnai vai ten exam zo na resa thlapin an exam emoti turin le khathiam hlir lam hnayan lo nei bok atop thengin ti tu MZP te homework lian takalani USA Maryland MNF kalphunga soisel na sa hle a CM fachuam porobarta chungchang a soilai phei chu ari lawada mute ani hial thu soi nu nung ading don lautia inria chian nuwa athu soi langsar zinga chalfil biala anda tak pokelal mangaya chu atlina rin lo thole tamwang lai takin ruling party an tlak thin thu a soi hian MNF an sarkar ring to lauti angai ruat thei adikna chena om mai thei mainland Mizoram ni sia chuan chalfil le tuivol bial te hi politics ran pa ve takani a mipui then khat su khek po danglam candidate hi an ti chiang har si a ading tan po hian tlin har tak turani arin om to tamwang lai lomlu tamwang lai assessment aturu wang lai chiang takatlak hi hun liam to dewatanga kanram politics din munani rengani party chung in beina MNF party chung kwa a hian MZP atanga politician te hian buan khwar thok le to ti alanga purina po hi athian hnai ni thin minister ni mek ten na satakina phatsan ni inan soibok kumsang ni somni palia MNF try to than hun clear ran kumnau panglama confidential in zom khomna line up real tak omme ka soi hi sangni somni pathum in thlana an chaklo chawa puak thei thil ani mel purina hian vice president pani zinga hian ama beituan om thua soya puzoma ain pulal thleng liana hi ani mel zok puthenga hian thubuluk dewa soi zeu ti lo chu MNF tan hian a tho hlok viau na mu a har nomination committee member clear hi chuan purina langsar taka han support tur mishing hi wang takan ni USA atanga leng puya lo thlen khan action langal se MNF chuan an ti fu zo kinarin om an rial reya atua te tan po boruak muan om ani lo chho tial ani hi palak bial tu poke ti ro kho ban na thelu na a po speaker hi an mushe thum to ni ang aizol west one bial tu puzo than tluang a chia MNF MLA atanga troi om tuan om asei mariau poke lal mangaya politician MNF ritani ani na aya lar masakna neya lar na thalo takani khabeng video toy khan akal na hmuna pianga a zui zel to ang MLA candidate tamzok hi chuan an kho chwa na an wa wang tamna an party thatna hi an din na tur bial thanna nan mang fo thin ani hi chuan khoi bial po ni se din shim adu ti hi ama she chiang tu then khat soidan ani MNF ram thim chalfil sutlang tur hian afit berani don lauti a hriat sa a bial vong mek tuan pai don ani po in khatiza thukhom to nomination committee khan handing ve mai sela ti ril rupu in anda tamayem ni ang pokelal mangaya chhop chho ain purina pai hi an thupui zo kani phei chuan sarkar tum lo zia alang tel thei hia lang a campaigner mi in a lut te po in a music video lo mu a lo nui liam mai du tok an tong mial ma ana ti hi chuan chalfil bial hi congress le ZPM in beina tur biala huai takina rin lu thei to anga MNF candidate hi pathumna ni arin om lo chin chia ru chalfil hi MNF ram thar ram thim ani zui le wang lo wang ti a soi thei lo
puto na angong angem tui chang bial hi purina tam thumatlin to na bialani a puto na kha na chor hle inan soi purina wawang ami nget sanghet ho hi nging ve dual tur om ta se puto na tuna alanda na chuan ming thatakin chol ve to mai se ti tu tam tak kara boruak du om lo zok theng ta se aniam swai swai pha le zwal theyang klipna polarin liana sai lo hi kumin in thana hi chuan eng party atang po in MLA ani to lo mela MLA shim hi ani zui to lo hial mai thei bok MP angzonga Congress le ZPM atanga som na adon chuan ti vel bak hi a politics malam hun thlir thui saka harviawa chuti lain bial dar sar in kar ki tak chalfil biala hian kalo soilok to angin poke lal mangaya hian kumsang ni som pariat in thlana MNF vote mu zat aphak lo na hi atam tham hle ang tu pu ma David Silo 4th October 2023 chalfil bial lam khan kapu te kha in lo ti ange ipu po ka ni lo ti chan na a in lung oyanga yang khoi khwange po riat chian manglo chokidar level po phalo tan phei chuan mi satliani lai po tor hlel om MLA ni turangai to ngam po ni lo kha aron tlan vut vut don chu ania MNF in khongai thlak lua ani e beram po beng she lo beram beng tuan ron pe che u hi atlinan rin wang ani lova party chung boruak ril takani ti shelo khan amol mola lo thok na ve mai te se pathum na tur aizol not warna pu arlal zir lian anen adu chuan lo chin chhia te u